Division clear to te chibai ule PC vanan moi kania Serchhip Vangkhua Longai thlang u Serchhip Mat Phai Chamdur Zau Leilet neitute chuan Chamdur Zau panna kawng siamna tur sum bialtu MLA na pele Tuikawng siamthatna tur sum Agriculture Minister in ape chu an lawm hle ti an soi Serchhip Chamdur Zau Sarkar malak na hi voin khan Serchhip thuthar theder tu thenkhat te chuan tlo in Chamdur FMC le Water User Association na President Pusiel Ramngai le Secretary Pusi Vanal Muaka te chuan an lo dong songa lumtui Zau atanga Chamdur thleng kawng zo in tun hnai bialtu MLA pulal du oman MLA fan cheng nuai khat point panga apek manga kawng chei thar le Irrigation Department changtu Minister Pusi larin sangan cheng nuai khat point panga apek manga Tuikawng siamthatna an tho te chu an thira FMC shwai tu te chuan sarkar ho tu te zara henglai mun pan na kawng siam na tur hi cheng tam takwa man ani to thu soin ama ero chu an be se angin na ero tho ani meu lo ti an soya kumsang ni pariat vel khan MEP atangin zol pui tu Chamdur kawng hi laitlang alo ni to thu soin ama ero chu kawng hi agre ta that lo wangim Ritpur lir theitan zo ngam ani lo thu le fura phei chuan 4 wheel 4x4 tan lo chuan zo ngam ani lo ti an soya hemi hnu kumsang ni som pali khan lum tui atanga saphai luya tuikhwa thleng siam ni in saphai lui tuikhwa atanga Chamdur thleng ero khoi ani lo ti an soya kumsang ni som paru katanga sang ni som pasari khan Agriculture Department atangin lum tui atanga Chamdur kawng siam na tur cheng nuai som pani point pali om le in na inshal chonna na satak a omni a anshia thule sumtlem te mangin Chamdur atanga saphai lui tui khwa inkar siamin hem inkara om leileta an penna farm road an ti atanga bungtlang lampan na kawng an khoi phei chu zo ngam ani lo thule motor point an zo ngai lo thu an soya hei mai ba ka hian kumsang ni som pasari atanga sang ni som pariata NEDP atanga side drain siam na tur sumruwa man omni a anshia ta na tho a om anshiat lo thu an soibok tun hnaya Chamdur kawng siam thatna atan hian bialtu MLA pulal du oma chuan MLA fanatangin cheng nuai khat point panga pe in he sum mang hian an kawng chei thatna hi an tho ba ka ahma alir thein akal ngam lo na farm road atanga bungtlang lampan na kawng po tuna chuan lir thei zo thei tura an siam that ba ka farm road po athar thataka an siam to thu an soya bialtu MLA malak na a an lom hle ti an soi heba ka hian kumin hian Irrigation Department changtu Minister Pusilarin sangan Tuikawng thalo siam thatna atan cheng nuai khat point panga apek thu po FMC shwai tu te chuan soin he sum mang hian an Tuikawng thalo te siamin ma an lak thu an soya kumhni thum chung vel tui nei that lo wanga chung ko panga ten bu an thar thei lo po kumina chuan thar thei to anin be sei ti an soya hetianga Agriculture Minister malak na hian an lom hle ti an soibok Chamdur FMC shwai tu te chuan Chamdur Zau hian ram nei chung ko somsari vel an omti an soya chung ko somni panga vel te chuan Leilet WRC an nei thu soin helai munatang hian kumtin bu le thlai thahnem tak an thar chwa thin thu an soya tuna kawng siam that ani ma hian Chamdur atang hian chomkai lama an kal thin thu soin akong a thuya wang le matlui ka na tula wangin furlai phei chuan mishingin an khai thar chwa te an phur hovek atul thu an soya heng har sat na tam tak te hi tuna kawng siam that ani hnu hi chuan tok to lo tura anin be sei thu an soibok le hevin ni somni le paruk thanga sang ni le somni le pakhat ni lai ni hian hei Chamdur muna kan somangin kan chanchin bumi te le kan cable TV te Chamdur a pu laldoma bialtu MLA ina ling road le farm road le namin pek cheng noi khat le singa man chu kan lo me ma wangin kan an Vangkhua kan himtlang hle a ten chuti rualin kan mamo em bok he kan Tuikawng kumni kumthum lai mai chung ko panga lai na thoma po an siam thei lo phur zali le somwa lai mai kan hlau thin na chu kumin hian pu silarin sanga Honorable Minister Irrigation changtuin cheng nuai khat le singa man bok helai kan Tuikawng siam thla tu min pe boka chung te po chu an ni ho ne kan thir hawa
kan lim tan kan lawm hle maya kumin hi Chamdur FMC le Water User Association te kan lim kumber an hi lawm e tichuan tuna zan farm road kan nei te ling road kan lei theilo om te pawh kha thataka rol ni in an hnok zong te amin te siam fel to ania tin he MLA pulal du oma kan min bial tu pa hian na he du uluk e mawang hian a thok tu te pawh in nan du luka an thopiang hi ama min a tha em vek maya chuwa zo ani pon min lom pui kan ringa chuwa a chunga pawh lawm thu kan seya tin pusilalin sanga pawh ni kum masa de kan dil to kha ni ya pek kan don lo kan ti nuwa he Tuikawng repair da tur minan pe a kumin hian ru su thuai sela Tuikawng hi han kal zurin khang tho ma nei lo tui om no wa nei lo de khan bu tam tak khan thar se ti hi kan du maya a chunga hian FMC Water User te lawm thu thin lung takin kan sei ani he ka bulami hi pumwa ka ni ya ani hi helai a fila no pang te tanga win thinga cheng le kho sa ni ya ani hi an thok tu ber helai thok tu ber hian e wangin tiang hian kan press mi che kan chan sin bu mi ten helai kan na tho na min fan pui na hian kan lawm em maya enge kan malam hun thila chuan om jelang kan ti kan se phalawa tin kan bial tu MLA pulal du ama tiang te tho thei na te min han siam sak tu ani na zona hian achunga hian kan lawm tak zet boka tin kan Tuikawng repair na min pe tu pusi lo rin sanga chunga thinlung takin kan lawm tak zeta no kan press mi te tin kan cable TV nei tu te voin ang hi kan da tong lo renga a chan chu tu ba ti ning chet po kan tum lo wa he na min tho ti tu te an na tho te le heng Chamdur mun vela thil tu tak ala tam zia le khate wa tho kan an nei te min an en sakhi voi khatna ani he a chuwan chuan an chunga hian kan lawm ema an ne lawm thu kan seimol ani kan lawm Serchhip District Consumers Association chuan dawrkai te chu COVID-19 shi a len denchhena an bungraw zawrh te ti to phah lo turin an ngen hemi chungchanga thu chua an siama Serchhip District Consumers Association chuan COVID-19 shipuin kan nun phung ati khailak lain consumer ten kan chanvo kan chanzui zel theinan sarkar chuan ruah manna a siam reng thu le thil leile hral chungchanga po mipuiten harsatna kan to lo nan Mizoram sarkar chuan ruah manna a siamin sumdong te point an bungraw lak lu le hral konga harsatna an to lo nan ruah manna fel fai tak a siam sak bok ti an soya hetianga sarkar malak na chu lawm oman ti thu soin hemi awang hian thil leile hral chungchanga po harsatna lutuk a omlo ni a an hriat thu an soya bungraw lak lu le phurkwal na konga po mipui mamo na hria a sarkarin ruah manna a siam awangin COVID-19 shi a len denchhena kan bungraw zawrh te ti to phah lo turin dawrkai te chu an ngen ani maximum retail price aya tawa thil hral chu dan kal ani thu po soin Serchhip District Consumers Association chuan dawrkai zongzong te chu an bungraw te MRPI sang zawrh lo tur le mipui te po MRPI sang dawra thil lei lo turin an ngena MRPI sang thil zawrh emo lei emo an omani chuan district consumer shwai tu te hnena emo legal methodology te hnena emo aranglama report thin turin an ngena Serchhip khopui chunga dawrkai ten MRPI sang thil an zawrh lo chu achulangin an enzui thin don ti an soibok Nimin-a Serchhip District-a Sample enfiah atangin COVID-19 shikai mi pasari mu an ni a voin khan shikai mi pali en koldam anom le thung
Nimin-a Serchhip District-a Chuan Sample somthum pahnih enfiah ni in shikai mu an omlova rapid antigen test mangin sample za somriat pahnih enfiah ni in shikai mi pasari te hi mu an ni thunga heng shikai mu chwa zinga mi panga te hi SGI Private Limited Nwai Thoktura Mizoram Ronlut New Serchhip pa in bunan ni Nimin-a Thenzola shikai mi pahnih mu ni in pakhat hi shi akai na shiat lovani a keituma shikai mi pakhat mu ani bok voin-a Serchhip District-a shikai mu chwa ombelle bok voin lama mu chwa zat ero shia chian thei alani lo thung voin-a Serchhip District-a shikai enkol mi pali te chu enkol dam ni in an mani enkol na hmuna tanga chhuat ti ran ni a heng shikai enkol dam te hi Narzing School CCC enkol vek ni in Serchhip Chan-mari Veng le mar veng ami pahnih ve ve an ni heti hian voin chotnu thlengkhan Serchhip District-a shikai mu chwa chu mi zanga somruk pahnih an ni to a an zinga mi zali somruk pali te chu enkol dam ni to in shikai enkol lai mi somkwa paruk an la oma nunna chan mi pahnih an om to ani Government Higher Secondary School Lunglei NSS Unit te chuan tukin khan Serchhip Chan-mari Veng VLTF te hnena shileng dona konga manatan cheng sing thum an hlan Serchhip Chan-mari Veng VLTF try to te hnena changa thu kan dondanin Government Higher Secondary School Lunglei in chanpuina an ron pek te hi VLTF chanpuina atan cheng sing khat le shileng awanga chomdol ngai te chomdol na tur cheng sing ni awain cheng sing thum mani a heng sum te hi Government Higher Secondary School Lunglei NSS Program Officer Pivanel siami chuan tukin khan Serchhip Chan-mari Veng VLTF duty posa an hlanani hetianga khoshan atanga VLTF te chanpuina le mi harsa te chomdol na tur sum tam tham tak an dong chu an lawm hle ti Serchhip Chan-mari Veng VLTF try to te chuan an soyani hei baka hian Serchhip konpui kaushan chuan voin-a Serchhip Chan-mari Veng VLTF te hi chanpuina cheng sang ni an hlan bokani Chan-mari Veng huam chunga hian tun thla chung hian COVID-19 shikai mi somhni paruk mu an ni to a heng zinga mi somhni pakhat te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi panga an la om mek ani voin chotnudar khata changa chhiarlet-a dawrkai somhni palikal ta chungin Serchhip District-a ASF chilen na hmuna vokthi pariat lai om le a Serchhip District-a ASF chilen na hmuna vokthi chu zau-a in atam to Serchhip AHN Veti Department chin chiana changa landanin dawrkai somhni palikal ta chunga vokthi pariat zinga parukhi East Lungdara mi ni in adang pahnih hi New Serchhip ami ani a heti hian Serchhip District-a ASF chilen na hmun kho paruka vokthi chu za pakhat atling to a East Lungdar chu ASF awanga vokthi tamna berni in voksomli pakhat athi to a New Serchhip a voksomthum pariat hi to in mundanga ero vokthi a ombel ri lo thungani Serchhip District chunga hwaltu VLTF te chuan VLTF achanga an ban thu bialtu MLA le Assembly Deputy Speaker hnena ziakin an thlena voin-a District thunei tu tenen in biak na nein VLTF hi ding chunzom le turati anni Hwaltu VLTF ten VLTF achanga an ban thu bialtu MLA hnena an thlena hian COVID-19 shipui leng mek laka an khotlanga him theina na an ruwa manna le malak na te district thunei tu ten an pompui theilo baka niza in hlona MGNREGS thlenga ti top saktur hiala an vawawangin me ni somhni panga sangni somhni pakhat zandar som pakhat atangin an cholta ti an soyani hetianga ma an lak chan ti division zone changin hwaltu VCP pularin moya chuan an venga hian kwari tam tak a om thu soin an khwa in lungte an phurba ka chingchi pachang te po in an phur thin thu asoya an khothen oma shi atamawangin lockdown chung hian an khwa po in phur chuak ri lo turin VLTF ten an ti hnuwa DC in lungphur turin MPass alo pe ni a soin hetianga lung an phur tamai hi mipui lamten an du lo ni in an soya hemi chungchang hi DC an soipui hnuwa DC chuan SOP ang bak chuan akal thei lo thu le SOP anga kaltur ati thu an soya hemi chungchang a hian nimin lama in biak na an nei thu po soin he in biak na a hian alom lo awangin hetiang hian ma an lata ti soyani hetianga bawruak om hnu voin-a Serchhip atangin additional DC pulal muansang aral tele SDO sedar pisi lal tleipui baka sarkar mi poimo then khatte chu hwaltu a hian kalin in biak na an neya harsat na omte soihona an nei hnuwa kwaria lungphur hi phalsak tori lo tura injem na siamin VLTF te po hi ding chunzom le tura an ti thu hwaltu VCP chuan soibok State Research Unit on COVID-19 chu Nimin-a Health Minister Dr. Arlal Thangliana hovin SAD Conference Hall an chukhoma Chief Secretary Pulal Nunmoy chu ngau po in atel puyani
State Research Unit on COVID-19 hitun nai sarkarin Mizoram COVID-19 din munkil tina changa chik zoka scientific evidence nena zirchiang tura arwata ni a Nimin-a chutko ma hian Health Minister chuan State Research Unit on COVID-19 chu Mizoram COVID-19 shilen dan le kanin kaidar dan ba ka thilpoi mo dang zong zirbing tura ti anni ati a data fil fai tak lakho ma kan din mundik tak zir ani chuan shi kanin kaidar dan chiang le fil fai zokin asia theyanga thatwe flow thleng tur an soyetan po hian sarkar le mi puite point an lo inven lockdown tur te po kan sia chian thei pha don ti asoya heba ka hian thil che sang zir chian ngai om thu soin COVID-19 shikai en kol dam tele nun na chan te po an medical history zir chian ani chuan film khurdan tur le in en kol dan tur te po kan thiam le zwal pha theyanga kan chang kai pui le inarin om ti asoya khovel mundanga shileng chanchin kan sia zwalin keimani twal zola kan din mun zir chian hian thil dang lambik emo mun dang neng kan in an lo na te a omani phei chuan apoi mo le zwal don ti asoi bok he huna hian chief secretary pulal nun moi chuaw ngau po in first wave fa kha chuan shikai kan pun chak viau hian kar khatte kan in lockdown nuwa case mu chua atla niam chin ti soin kan pun le deuh chuang kan in lockdown le thina shi in kai chona transmission chains engemo chen kan chu cha ba ka shi in kai dar chak tur kan po muan chin thu le hei hian community spread na satur po aveng chin ni a an sia thu asoya tun chuma kan boruak ero thakhat chuang kan in khar khip chung po in tlak niam lam kan pan thei lo reng mai ti soin heng te baka thil dang chan thatak tak po a om thei awang hian data nen scientific evidence manga kan zir chian hian kan din mundik tak a sia thei arin om ti asoi bok he huna hian zirbing na tur peng sang soi hovani a chungzi nga chuan second wave fa hian COVID-19 variant thar a om to MT te he shipui leng tharin mi pui te kong sang a ngong dan te mi pui nan don son dan te sikle sa thlenga a ngong dan te baka positive mu chua te case study neya he shik na tho dan zir chian te shikai mu chua ma early detection dan turte ranvul te hi shipudar tu an ni theyem ti te telin data la khom dan turle thilpoi mo chi sang soi ho ani bok Nimin khan Mizorama sample sang thum zaruk somli pakhat enfiah ni in COVID-19 shikai mi zathum som pasari mu chua an ni le a tun chum hidar kar somni palikal ta chunga shikai mu chua an tamber ni le ni khata shikai zathum aya tam mu ani voi khatna ani Nimin Khan ZMC Laboratory a sample sang khazali som pakwa enfiah ni in henga tang hian COVID-19 shikai mi za somruk pali mu an ni a anwa hian Aizawl District-a Sample lak vek ni in shikai mu chua zinga mi za somruk pahni te chu taksa shikai lan chua na nei lawan ni a mi pahni ero taksa shikai lan chua na nei an ni thung district shanga Unit Laboratory a Nimin Khan sample za somsari pariat enfiah ni in henga tang hian COVID-19 shikai mi som pathum mu an ni a an zinga mi som chu sia ha district ni in Lunglei ma mitle Khozol district a shikai pakhat cheu mu an ni a anwa hian taksa a shikai lan chua na nei lawan ni a in khongshan na hmuna omlai vek an ni Rapid antigen test mangin Nimin Khan Mizoram a sample sang ni somli pali enfiah ni in shikai mi za somli mu chu an ni a anzinga mi somkwa pathum te chu taksa a shikai lan chua na nei ni in mi somli pasari te ero shikai lan chua na nei lo an ni thung rapid antigen test manga shikai mu chua somkwa pali te chu Aizawl district ami an ni a anzinga hian shikai na shiat lo le chui ngai somni pariata omani Longplai district a COVID-19 shikai mi somni paruk mu ni in anzinga mi somni pakhat te chu Kamala Nagar wa na mi ni in shikai to nen in kom nai na nei an ni a midang panga te hi khosang mi ni in shikai to nen in kom nai na nei vek an ni bok Serchhip District-a shikai mi pakwa mu ni in state po na changa ron ho mi pakhati lo chu shikai to nen in kom nai na nei an ni a Serchhip District-a shikai mi pasari mu an ni bok Lunglei District-a shikai patni mu ni in Mami District-a state po na changa ron ho shikai pakhat mu an ni a Khozol District-a shikai to nen in kom nai na nei shikai pakhat mu ani bok heti hian Mizoram COVID-19 shikai mu chua chu mi sing kha zakwa som thum pasari zet an tling to a voin khan Mizoram shikai en kol zinga mi somruk pali te chu en kol dam le ni in voin tlai dar nga thlenga shikai en kol dam chu mi sang riat zakwa som riat pariat an tling to a he hi shikai mu chua to zongzong atang chutin zazela somsari panga point pahni biala ni a tuna hian shikai en kol lai mi sang ni zaruk somsari pakwa an la omani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni